Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti panakay drama ti pakasaritaan, ni Pagayam Dimas, ti Ilocos Sur. Kastoy man, ti linawon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Baldado akon, iso nga impay surat ko dayto ya pakasaritaak iti anak ko. Takayat ko apakaadawan iti adal. Nagiti aglablabes nga uminom iti arak. Ken nagiti sukir asana dumngeg iti patigmaan. Kastoy man nga rod tinangrugyan ti amin. Anya day ta nakasupot abit-bit mo simbang Dimas, lakay. Kita agman. Arak mo't kung dinakdakan. Apay, ada reklamaw? Una yun lakay. Amom ngay parit ti doktor nga uminom kay tinasanger, tanda sakit mo iti puso. Kun amom, asaan ka makasida iti natataba, gapo iti high blood mo. Ngam, ay na, kay kayat mo mo't. Naimbaga na kaw, awanan sakit kaw bakit? Amang pa'y ngayon sardeng ko tinagtumar ka na iti agas. Oray ngam likli kam latta ti arak ken karne. Tama kapadakas nga roday takas kuna ni doktor. Ano la amin? Saan nakmanabibiyangan? Makan kaw, kan mainom kunto pa'y ay adag iti kayat kaw, no matayak taon. Sa baybay anak na niya ti kayat kaw. Unay meten lakay, nagtangken meten ti ulom. Awan bibiyang mau, di nakparitan ka dagiti kayat kaw. Anya ti kunam, awan bibiyang ko. Apay nalipata mon, asawa nak, iso akarbengak ti makibiyangken ka. Idi nagsakit ka, asino tinangis istimarken ka di ospital? Asino, ti mangikabkabil ken mangsuksukat, iti diaper mo. Siyak nga asawam Dimas. Sika no sika. Ngam itatanay baga na kaon. Awanan bibiyang mo kadagiti kayat ko nga aramidan iti biyag kaw. Ala, no kastati ko namakit, saan ka nga roda na pakibibiyangan? Kayat kaw no sa anak apakibiyangan. Tapno awan mangkon kontra kadagiti kayat ko nga aramidan. Nakaumay kayo matito balay. Anda ka di bagayaw? Ay na anak ko, agtup-tup-pulak. Tup-tup-pulak ti pungtot ko iti amam. Iso nga umayak man pa'y lagpalabas iti oras dito balayaw. Ngapay, nagsubang kayo manan ka ni tatang? Ay na, nagtangken ti ulo na. Anya manan ayat inaramid na. Nangisang putmanen iti arak ken pulutan na. Ammo nang iparit ti doktor nga uminom kaskada agsida iti karne a natataba. Taada ka nga rod sakit na, ngam sukir mat. Una yan. Dahil talang tinagsubangan niyo. Imbaga na pa'y, ngawan ka no ti bibiyang kukenkwana. Anya? Unay matan ni tatang. Iso amanipod ita, diyak kayata na biyangan. Saan kon akasao ti amam, ken saan kon ngay lakam nagluto ak. Anya? Tapno mamimpinsanen asaan kon apakibiyangan. Taday tamo nga rod ti kaya na. Kayat nang iso ti bidalatan iti biyag na. Iso asaan kon akuntraan tapno awan riri. Kan saan kumeten alabaan dagiti arwaten na. Tapno dagong kunana. Kas kaila aso kan pusa na aga pa kayo. Ay, basta saan kon abyangan, makaamon iti biyag na. Atin, inkanto man iti balay da tatang iton malam no masango. Apay manong, Imbay ni nanang itay aldaw iti balay. Naistorya na anagapa damanan ka ni tatang. unayan dagiti dadakkel ta manong, agkaraapa da. Wan nga ron, ningmut ngamin tatang. Nakabangbangad. Apay aya, Hindi ka no simangpot iti balay da. Adamanan bitbit na nga arak kan pulutan na akarne.
Amo na lang arudan may parit kan kwa na ti arak kas kada natataba amakan. Isumat ti kay kayat na ngamin. Ti Maday, imbaga na kano kanina ng awan bibiyang na. Anya, apay ngay mo takas na ti bagbagan ni tatang. Di na ospital kat napalalo ti rigat ni nanang kan kwa na. Isungarod ngagpapauyo ni nanang. Kunana, asaan na kanon abyangan o renton kaano. Anya? Kun saan na kanon nga ilakam no agluto ti kanon na. Saan na nga ilabaan, saan na kanon nakasao, aging katinggana. Anya? Saan mo ta mabalinon? Aday tamanong. Isu nga raw na mapankanto inyo balayda kat bagbagam idadwa. Ala, kasaritak to ana imbag ni nanang. Tatang, imayak tanadamag ko anagapa kayo kini nanang. Nangibaga, Ni Manong, tayo istorya ni nanang kunkwana. talaga sumbungira di inayaw. Tatang, di kay kadi mabain kadagiti karubayo. Dudwa kayo ken ni nanang. Ngamkas kay laaso ken pusa. Kanayon kay nga agapa. Maday ti panagras-rason di inayaw. Isa magbagan nyo man. Da kayo ti maditirason na tatang. Tamuyungot ang may parit nga uminom kayo iti arak tada sakit yo ngam aramidin nyo lattamet. Lakaya ka o nanakaw. Amaw, tinasaya at kanda ka is. Kat apay nga ron nga aramidin nyo latta ti makapadakas iti salon at yo tatang. Nagkuna ang makapadagas kanyak ti arak. Ti doktor anangagas kada kayo. Kun kuna dalang na jay. Nagpay sa makapadagas iti salon at ti tao ti arak. Pinaysardeng da kuman adag iti agar aramid iti arak. Saan man? Tatang, sukir ken piloso po kayo pay. Ay, saan na man nabagbagaan? Anak kalaang anita. Awan karbeng ang amang bagbaga kanyak. Diyak ngamin kayat ang maulit tinapasama kada kayo idi tatang. Iso apat patigmaanan kayo. Sana kung nga ubing abasayt apatigmaanan yaw. Gaputi kinatangken ti ulo yo. Isumot ti rason nyo pagapapaan nyo kininanang. Imbagakin ko ata. Awan bibiyang na kanyak. Dahil ti pagsaksakitan unay tinakam ni nanang. Gaputi panangibagayo nga awan bibiyang na iti biyagyo. Awan lat di na bibiyangan. Amin na tignay ko, madilaw na. Pagsayaatan nyo mo, tikit kitaan ni nanang tatang. Saan ko pagsayaatan ti sobra kinaman nakibiyang na. Gaputan adala nga o mababat biyag ka iti araramidin na. Pagkunaan nyo tatang. Makapahay blood di kanayo na panang bibiyang na kanyak. Amo naman high blood ak. Nga mayad adda na kidden timang pa-high blood kanyak. Gapoy ti kanayo na panang dilaw kadagiti garaw ka. Panangisakit dayjay tatang. Pagsayaatan nyo tar aramidon ni nanang. Ay, saan ko pagsayatan? Pagdaksak ti araramidin niyo. Kasi ta, gapoy ti panang bagbagam kanyak. Rumasok manan ti darak. Anya? Kaya't yung asawan tatang, ag-high blood kayo manen? Wain, nasakit manan ti tel-tel ka. Kan mariknak manan ti panagulaw ka. Delikado day tatang. Agtumar kayo ano, daagas yun dita. Dahil to'y marikrik na kat saan nan adenggan ti maintenance ka. Nasaysayat a pumanaw kan. Amangan no ipasay ko no dinak pala panawan. Sa pumanaw kan. Apay nga nawagan nak. Kumustahan kayo datang? Okay kayo kadimot lang? Sanak nga okay, barok. Apay? Ag-high blood kayo kadimanan? Wine. Ag-high blood ak. Isulatan ti bagak kampay de. Apay tatang? Anya man ti pag-high bloodan niyo? Ninanang mau. Kaya ti asawan. Nagapa kayo manan? Saan kami ang nagapa? Ta saan kami ang nagtintinagare? Nga masurunakin ko na. Anyang ti kasuron niyo? No, saan kayo nagtintinagare? Ti saan na panangilak am kanyak itay naglutaw? Saan na ngayon laban iti arwatag? Dahita, ti pag-high blood ak. Papasan na kayo ni nanang. Kunayon tumot ngamin kan kuha ng awan bibiyang na. O di, saan na kayo ngay labaan kan ilot ko ni ti kanin niyo? Imbagaan, wala pa'y pagsukatan niyo. Basit nga ruran. Isa kapilitan nga aglaba ka. Manong, adan samot pagsayaatan ti sana pa nagsarsarita datatang kananang. Anya ko mati pagsayaatan na. Sandan nga agap-apa, tasandakit nga rudon ngagsinsin na rita. Well, agpaiso asandan nga agap-apa.
Taureg sang sango da. Awan mayat nga agtagari ka nakwada. Amo pa yun ni tatang tagluto kan aglaba. Maaramid na pa yan, kay kayat na. Tauray makita ni nanang nga ginom, saan namot na nabibiyangan. Ngam tirigat na manong, dandani inaldaw ngutun ang mabartek ni tatang. Wala, ta saan mo't na tinggaran ni nanang. Ti delikado kat amangan mo sumro ti sakit ni tatang. Gapoy ti kinasukir na. Ay, no sumro ti sakit na. Jaklaan mo, no kayat pa'y ni nanang nga istimaran. Bagbagaan tantula ang manong. Ta mga nod adda probleman to, no dadakas ang mapasamak ti ni tatang gapoy ti bisyo na. Mapanak man ni balay data, bagbagak idaadwa. Panya manong, kumusta ngay mo, ti papan mo ti balay dananang kentatang? Saan ko nakasarita ni tatang? Apay manong, adda na panan ni tatang? Adda, ngam di mo't amo ni nanang ngay baga. Ngam atapon na, anapan manan na kininom. Ay sus, inaldaw nga roden ang mapanagbarbartak ni tatang. Wala, sobra taawan mo't ti mangag na nga unget ka ni nanang. Ang mga no agsakit itinakaro ni tatang no kasta. Kung nangarod ni nanang, ano agsakit ni tatang, saan na natalyawan? Saan nga taan nasaksakit? No dadaka sa mapasamak kin ni tatang. Tsaka mo, sa pala kumaa, tas saan ang maurnungan ni tatang, gapitin nalabas sa panagin inom na. Ay na, rabiin, ngam di pa'y simangpot ni Dimas. Una yun da di alaklakayan. Nabartek man nga tan itinapanan na, iso asaanan na nag-aawid. Sino nga tada ito umuawag? Ne, saan mo tadag iti anak ko? Hello? Wan, siyak ti asawa ni Dimas. Apay ka di apo? Nahiblag ti asawa kat intarayo ti ospital? Sa dinong ospital? Tatang, naatake kay manan. Saan kay pa yan ang makabalikas? Ore kumaan, saan kaya nabaldado tatang? Tas nagbana ka. Dayto yan, tisang kay bagakken kay Didimas. Tisaan adumngeg iti patigmaan. Agbabawi iti kamaudyanan. Lakamom itan ti bunga, tisaan mo pan na kay sursuro. Nanang, makitkita yo lang arudan ngagrigrigat ni tatang. Takastan ti kasasaad na. Sidirin nyo pailaan. Gapo ta masurunak unay kunkwada. Gusto nanang, sukatan nyo kit din ti daya per na tanapon noon. Diyak kayat. Sukatan man Roseng. Anya ti kunam kanyak ide. Kunam ngawan bibiyang kunken ka. Ita, obligarin nak amang sukat iti diaper mo. Diyak kayat. Ko mga roda no, na po kawakon na dinakbas. Kaya nga, estimaren Roseng. Tatang, di kay tumot ngamin may sursuro. Anya ngay ita tinagbanagan nyo. Nagrigat itan ti kasasaad yo, tatang. Asino ita ti aglakam, iti kinasukir yo. Da kayo matlaang. Ang mala, nupay kasta, adda kami kinimanong amang istimar kada kayo. O, tatang, bareng no agbaaw tumatlang di pungtot ni nanang kada kayo. Masyan tumatlaan kada kayo. Sapel ako takayat na kay tumatlaan nga si kasuan. Kawanin ko Roseng. Ay na, naladawon ti dadawat mo iti pamakawan Dimas. Ken naladawon ti panakaamiris mo. Nga awan ti nasayat a bunga ti kinasukir mo. Talak amom itan ti rigat ti may sa paralisado. Nyangay. Ay, aday, wang kamangki din. Masuro na ka talaga. Nanang, agor kayo Agsarita kayo pa'y kanitatang. Baka mo kayon kankwana. Unay matan ni nanang. Talaga akagura na kayon tatang. Ramwarak dito hospital.
sa anak nga ihamid ini balay ta di tumot na kayat nga istimaran si inayo. Tatang, ijay ton balay ti pagawidan nyo. Siyak, ti mangistimar kada kayo. Dua kami kinimanong, tatang. O tatang, impaglaki din ta anak kayo nga anak ko. Tulong anak ko ma. Kasari tayo ti inayo. Sapay ko ma. Ta mapakawanak. Nakal tigura na kanyak. So, san nakamapakawan. Wan nga ro, tatang. Amumi adakkel unay tiguran ni nanang kada kayo. Ngam di kay madanagan. I-relax yo lang ti panunot yo. Tapno saan nga dadaa kumaro ti kasasaad yo. Da kamin ti makaammo ang mga ayo kininanang. Dakas ti pagtungpalan ti saan adumngeg iti patigmaan. Tata Dimas, nasaya at nagbalbaliw kan. Nagbabawya mo nagti saan nasayaat na inararamid mo. Ngam tirigat na, saan nakamutten ang mapakawan ti asawam, binaybayan na kan. Angam nasaya ti singasing nagdanak mo, kasarita da ti inada. Bareng maalay-ayan batlang tirik na ket maasyan batlang ken ka. Nanarusing, saan mon apapasan ti asawam, talinak amnan ti bunga ti naramid na, ti kinasukir na. Kasapulan ng titulong ti pamilya na. Pakawanan manen, takas ta ti tao. At dalat ta pagbidutan na, kas may nga imperfecto. Ngam, di namat kaya tasawan, nga igagara tayo mutten ti agbasol, gapoy ti day ta akin na imperfecto. Tata Dimas, oreno kasta tinagtungpalam, saan ka amaawanan itinamnama. Agkararag ka. Tapno maimbagan ka. Ken ikararag mo, asapay kumata agsubli ti sigod nga ornosyo nga agasawa. Ket da kayo met Merson, Anita, itultuloy yung nga sikaswen ti amayo, ken itultuloy yung nga ikararagan. Manang nga asi ti Diyos, iso nga ipasnek mo nga ikararag ti panagimbag mo, ken ti panagsubliken ka ti asawam. Tapno agden na kayo manen anaragsak. Asapay ko ta agimbag, ken malawlawagan meten ti panunot ti inayo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Pagayam Dimas ti Ilocos Sur. Dito'y drama tayo, ken ka Manong Roger. Inyornos para iti script ni Pagayam tayo an Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.